Pinilabangso press meet ke hange Joint Coordination Committee for Autonomous Protection of Autonomy pujesi CPA pensi ke fa lapen ke cepacini oeda saja cepacini nang ala pu pen nang jetong do nang ke lagi Karbi Student Association Vice President Moniram Tero pualang libang kerong pisang ho General Secretary jese CPA Nelimet hange Korsing Tero convenor bang ini convenor ang bong inut lo nili bang thom convenor do inut lo lasi nili tumi ilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM pan jetong da lapen labang so jetong da mahut ke JCCPA long membership ka we nonamat ke abilang sita alang litum nang jetong dun hala pot moteron atung ke president lo Karbi Nationalist Youth Council bottom alang litum tanang jetong dun lapen ke JCCPA member organization lo ala Karbi Anglong Youth Association bottom itu pinidang nang lemde la sinil to press note ke akaprega vela tumi ke pidama memorandum sinang litum adoi phana people lapen alama bangke sodaklo elitum chichini ne dat puchalo alam bange sodaklo la so solar power 1000 megawatt solar power plant Karbi Anglong arlo kibija putak sin elitum preklang chetong damlo memorandum pilo lapen ke labangso solar power plant dak kibia bangke puthot kachema tha thuye phansi CM ke hai phanta chuningri pensi labangso memorandum ma pilo lapen nilitum ko kakhin kakham khedun la polam bangali jongsi Karbi Anglong arlota westland do ningjoy no daga long ledo long sekso jodo lasondo arid zone jatta chuti kino chong hoy no lasona long le jong si do pulote hala daki pia bangge nilitum thang puluna di male lasi nona bangke ko piloma lake monit atum rong ke do root ke do laso long le ajosi ki pi la daga bangke theng pi do theng prang do chuti ki me chong hoy me lasona long le ajosi ki pi do lasi la daga bangke nilitum JCCPA lapen dakedo organization tuman bangke jadon dun thek lapen lasi la bangke nilitum ki puke lailo laso ciri suri krenar ke along le APDCL apan kipi lake nilitum ki pudamye bangke Karbi Anglong Autonomous Council pen nonan hanang seng lok pen piniar nian laso ke claim ke dang bong lake kecok Chennai lo pusi nilitum bangke pudam lasi CM ke hai pansitame council pansitam nilitum la bangke putot reconsider nai mane chemat ha thura langdam pemera e prang ningkan phokep throkep ningkan pharua lamma thadamra la bangke chemat ha thu kirla si ke meji pusi nilitum alang litum han chuningri laso ki pudam nang ko gadim bangke lain lo ciri suri krenar kebalong le ke long le ke adang ke kupilama lake adang ki bihe ka long le kali lapen ke council ke kupilama la so ke donang ko bangke tribal along le ke raiji aphan lapen la administration of hills area pugi pudam ha bang haku pensitame labang so main feature fundamental feature bangke kupilama tribal along le ke raiji aphan si lasi pini ha British arni pensitame ilitum phan backward track to hot sitame hala bangso hot sita la tribal along leke raya lam bangke British atum sita matha la matha si la ilitum along a pregnant pen ilitum la Karbi kedo ajuan bangke backward tracks pusigi bil hala so la penke Simon Commission 1929 ke bang hot sitame hala so hot sita longle phelang alam la khei somaratum longle phelang alam mathasi ilitum Mikir Hills trek pupen pen akaprek so atum mangpan ke pilma excluded la pen ke partially excluded area pusi halabang so hocita la Government of India Act 1935 along sita me bilo la so tengsi litum excluded la so partially excluded area pusi ala general allo bangke dake wang bilo
लब अनपार सीता में को बिला तुम इंडिपेंडेंस लॉन्ग सीता में ब्रिटिश कचारी आरेडिंग पेन जॉकलॉट सीता में ली तुम फान के को बिला कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग सीता ल 6 शेड्यूल नंग पिलो 6 शेड्यूल के काउंसिल फान जाकोंग पिलो लॉन्गले फेलांगा फुटाक के लसी लॉन्गले फेलांगा फुटाक आरोन का पिन चोंग ये फान के को बिला काउंसिल फान के पिलो मा भी इसन के अलॉटमेंट इसन के ऑक्यूपेशन और यूसेस lapen isi bangke setting a part of land lapan long le bangke mualong break fan people laso apansi halabang so uta kibi lapen ke langdam lo te lason si dui hala dak jong si litum paragraph 3 langdam lo te hala dak lason si tokji the allotment occupation or use or setting a part of land other than any land which is in reserve forest for the purpose of agriculture grazing or for residential and other non-agriculture purposes lapenke for any other purposes likely to promote the interests of the inhabitants of any village or town haladak aju ke do arong adungarai ke do arong arat atum ke mesen nang ya phan a interest ke menai ke chokne ali ke long nang ya phan si la allotment sita piunji lapenke so long leke rai sita rai nangi lapen ke nang la ke tikino inghoi noi pulason kipi sita la so occupation manda la so bansi mata dame sita non pinili tum ningkan proxy cap Karbianglong Autonomous Council ilitum cari calon maja kong ilitum mari deng sidolo ilitum mari deng doko ka visita me pinike tribal along le bangke dake insecure lo bangari deng sidam bom lo la siala sopen langdam lo pulong te council ilitum council hanang ke cheng pen piniar nian sita la so tribal along le ke somara tuma long le ilitum along le ke rai ke kom ye bang aphan ke kopila thang matha the la si pini sita me kopila mala APDC la interest bang si jasemet ladak ke do karbi penjeng lo kapre inglong a ke tu mang aphan ke la so kamatha pon avilo ladak la APDC la kam bang chok nang po la ansi matha chot la si ladak ne litum karbi nelitum de Karbianglong arat sita anuga prek mecha tu achine APDCL pen koson dong aching kilo ne koson dong achikro ne piniar ne nelitumang no teklong le tai litum ban pulo dake sakuri long doji revenue longi pinilitum arjume bokajan la CCI pen Karbianglong Autonomous Council ko hansi long ko CCI long non karbi atum employee bangwan logedu lason sipu langpi hala so project long sita me Karbianglong sor kopi lo ke long don revenue ke long don la hui kando ka velam pe klang si ne ada karbi employee dum kando angke non la solar power plant pulote ladak ta lason long dunji pusi pulo ta laso kache tok duma laso kache tok bang non nang klang nai ta piniar ne anda latum thang understanding avelang ampen dakke kopilo ma hala rong sor pan ke laso revenue tang laso compensation ko alam pensi rong sor bang pan ke pekroi bobo la silitum rong asor sita me longle hello ilitum kaike da jethan pomlo longle hello ilitum Karbiarat la penda Karbianglong ar lo ke do inglong a khe tum bang phan ke achit thia bongke la 10,434 square kilometer kilo la sila bang solong le jong si pini chiri sur ke nar ke penap chiri suring ko jong si bang phan pi bom ron bom pulo tang te kopilo ke do lang moi phan ke atelitum Karbi pen chenglok inglong aso ke modern trade and vocation puke ilitum chini de la si tribal atunga phan ke tribal along li pen pachekak no along li pen jong se pachekak lo pulote langa o ka phan le lang pen pachekak daga tenglo la ke rengonel la sinon chetan dame ladak ilitum dipu adung helo 62 bighas do hala art of living atuma phan pidet a hem pen along le pen a wall pen ki kimtang aposi daga bang pidan pen laso 62 tourism along le laso tourism promotion of pusi kopila rong asor si labang so along lege ke jipi ta laso long le da pidet lo pulotang te kopilo dak pen ilitum kopilo lege long dunon Karbianglong arat kopilo lege long dun mantuni gopina blanket kangar laso akejo ke ronpo pache jeng toy lana damati di lapen labang so along le bang ke pilong le putan ilitum memorandum da pilo lapen ke ladak arnisi jail ke jangnang atum da dola sut ke SYC president a secretary tum bang pilo ma jail ke jangnang litum arnisi ke hondun nang ala sondul sita bang pi bori dal
nilitum kache tong dang ke pipe pusi pulo pipe puda bang anona dothi da ke art of living atum sidosi ilitum ke art of living kopilo yoga ka charli jo pada ba anjolong le kopia yoga lo eklem la solong le jong si hala so rong asor la solong le ke pike ladak kopilo ma jong si tourism kopine promotion a project jong si nang dolo te da ke son son ni kam long duni me ne buzi ta rakta la thangta long ande a project mata non ke abandon la so lar bangke ala art of living atum hansi pidato la son dakta si karbiang long le ta dampo non la kajirong hang pi pu amen bena karbiang long le dampo ili tum jong si matha dam pe me dar luar loke kachi si kachedang lo la son si pu ko meghalaya so ta nang pet bom lang nang hang bom lang non da ki pidet puma pima la buson alam si dolo la si nilitum abangke la munit ke do ajo rong akung ke ko filma la so 10-18,000 bigas chiri suri krenar cap along le APDCL an ki pike nilitum bangke chedon dunde jongsi chedon dunji jongsi karbiang long arlo noni westland do stony land do arid zone do pulo tante halada tibia bangke nilitum ta chedon dunia pe hadake welcome sita non la bangke chutiki me chonghoi me la hoi asona long le la pendak rong asordo ladak displacement do ji rong pratnang ji na pen latum kopilo ke long le la pen ke la so compensation la so lampini council so klarda ke litum phane thante la pen arni sia press meet long thegon long la son se ke ladak bang kona so mana so karbi galia to pilo mane ke chiri pharo ini pharo thom la sona long lega cherai do pulote komalo council long le empu e council pulote ko la so long le phar chiri pharo po along le chiri suri chiri pharo nar ke along le cherai de nang le tum thegun long le pulote komalo ke chok thigel lasi pini nelitum JCP pen ke rong asor phan sita ka chuning ria bangke lain lo la so compensation puke kelong me apotta ta ke duma ka be me la so ju potta ave pulotang te la so compensation kelong la penala tum compensation TPG gopine doma me la tum pen council pen la APDC la tum gopine agreement da compensation TPG alam doma be council sor one revenue long du jima hala so abang lahui kado ko be cetok pe melo ma non anda pini la so bang pe klangkle la si lahui ke we mek se logun joka bang ke kroy dun dekte nin dum JCP pen ke la da bang ke kroy along apre jong si mo pen bo ning join no along le long sek so ajo Onani ke sai cuti kino long kreng ajo la son jong si do pulote hala da ke ki pi bang athe bang adim le langdam si danon pirthe dang pen ke thenai la so power plant solar power plant ke Rajasthan along si dolo hala bang ke Bhadla solar power park to si hala dang ke thenai le tala ta bang munit ke do ajo le ki bi geli ha morubhumi ajo sang longli sang pi ajo si ki bidam haladap arniang tang si average ke 40-46 lason sido ada munit do ni lasona josi bang ebidam tuning head Gujarat atum kopilma 14,000 yang 16,000 acre along le laso solar power plant pan bi buta how westland along si bidam coach na ha coach ada district do ada si ki bidam la si ilitum sitame Karbiang Long asor sitame council sitame bitame sita jongsi lason along le ilitum along do pulote bitame la pen ladak pen longji lason longi puke ilitum ke ning jepe thengne laso prange lason le pulote go pilo ilitum Baba Ramdev panda hang milo ladak kopine plan nang binoy Baba Ramdev panda ke wanji longle ki pi alam dolo ge prange latum mana pi melo dake pine nang kimpo dake kamlong on pojar on pola sonsipur medical college dak nang bilo kamlong onde ma thilitum APDCL pulote sakuri nalo pipo council sor piune pi bang Guwahati lakeisia company pulong te kopilma limited company buta lata company pulote latunge bang hadak si dison ani dake hilitum ke podundi lasilahu kadok kawe alam ma thayet pensi nilitum bang cedon dun thekhe pulo ladaka bangke laga nilitum ka cedon dun dekhe alam cepek lang lo la so cepek lang alam ke tumi si nilitum ilitum Karbiang Long Autonomous Council CM ke ai phan la so memorandum alu pi pe jir dam lo la penalang li phan
Juningri lo larak nilitum kaningji memi ang bongke nilitum kadimana bangke lason kadimana son lo Karbi Anglong pen ke lason si claim nangji Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pusi isi bangke lason lo repeal acts and regulation repugnant to the spirit of the 6th schedule to the constitution, enact new land law in concurrence with the provision of the 6th schedule, paragraph 31A. Lapenke an allotment and issuance of quotas until new land act is enacted and rules and regulations are framed thereunder. Akimi a land longle pelanga ek erina. None Karbi Anglong ke longle pelanga polisi ave. Laso longle ke rai longle pelang ke rai polisi ave. Non Uttarakhand asan, Himachal Pradesh asan ke. Sita mein na tum matano na tum Karbi Anglong ra tum imagine sih me. 18,000 bigas pula te kuang hapre surikren ke acherido sikidam ji lalo ponde kuan area ke thepo dak before down da sose dak pen halong ni dan toji more than around 30 kilometers square along lese lake and depth lase lake lamso gali big area lo abangke achuan long lelo lasi li ko busi ke pe unpo ko bese Karbi Anglong lana long le kitele isi pedicial isa company ava apen oko laso company ke Assam government is a company power generation is a company that to try control avelo ko bese laso company base lana long le ke take people mate mona bidum chokle matawe chuda matawe future generation ke available नहीं लबके ऐसे ही निके बुझे पावी उनको क्लासिला बंके माता क्रांग अलग नहीं माथा पार्सिक पामेका नहीं पिन का बेलो राटो दाग इंटेलेक्चुअल बेलो लादा पॉलिटिकल पार्टी तुम चेंगलो हम फांगसो तुमटा ना तुम माथा पार्सिक ता लामसो कल 18,000 बिगास के दाग डिफू टाउन नहीं लिपो बेटा डिफू टाउन ना टैक्स से how long it only raina surround atom like a square kilometer se damji avenu borjan ke selana long legete ko buje iligi piun po la pen la sopa la so plan like a world bank se finance kori la so power plan copy pono kaplega state to denge penny India state to pay the kapre state tum dengde kopia polo tamna dak long le ave sob country ule nang se adak sob la long le gete ke la son degraded land ave la son wasteland ave te no ni tum wasteland ka kanila banke isi green belt area la so criteria long puri re mega power plant la green belt long ke la ke criteria long puri re India government seram lo how da parliament long ta Piyush Goyal power minister ke do ninje lo aso power plant ke until I big mega project na lo padopo ala so parliament no selandi carvision pilo lai mega plant ke la ke westland area lo la ben degraded land lo river ta sea coastal area lo se doji green belt long bibe pusalang declaration pi la se all criteria penta la dakela ke chok chenwe dak pi bangke la se ke opos ne lam te bangala lo nili tum nili kese president ki dota me badak regional party to me as sarkar ke seng hota me la so a criteria bangke kroy ke dak regional party ki dota Lasida Assam government pen menangan Tetan hydro project non langpi long taman second stage lapen along tamila tum nang kyang dolo sidoi ni tum bangala ploy itu mem break long desi emenasi power bangke tum generate kori nang emenasi generate kori bangman pidam nang ne ladak PPP model public private partnership lagale council pen mena revenue kadoe ke tum generate kori si pangrum si itu menasi lah generate kori ne usiana so tala so polisi do
Lasing Assam government pe India government pe nak yang long lian na tum pipe. Non tum state long lian ko pe. Lana long le kete bang bar pidat pe pilo. La Somali ke malo. Itum non si pidat la Somali malik long le malik atwa project malik ke Assam government na sort. Da kal biang long so chore dum chat long le. Non power la so subject bang so department bang ke council long we lang mati. Power generation so ja kong ave power tak department ave. La que state the subject, la se hala tum se total is authority do. La se pini, ade third grade, fourth grade loan pota, or sakuri loan, ason sonavar side loan pota. Tada ke third grade, fourth grade along there, kenita way. Sakuri ki doji kali ladake. Third grade, fourth grade sakuri away dake. Bang technician tum se dak doji, technical officer tum doji, engineer da maximum dota. Jadi pene bangkep bang korbaksi doji. Pene mori mora bangkep bang korbai doji. Se employment generate doji. La sono bimbang kali. La pen revenue alam. Se revenue nangi poma itu ngalong le api de ben joret poma. Nonda jor piglo. Tala hai poisa na log damet ke. Jongi la hai poisa properly utilize kali plote. Misuse repression. Nonda dole more than latumba peneng Kuala Natumpu Banke, 150 koti ne, 200 koti ne revenue ang logote. Laso revenue poisa na lo ekadat kente. CMEMM akuti faro ne expanded for the jongela revenue wang dale belu. Bini koila we pinlo, bini aulong we pinlo, bini santia we pinlo. Itu forest resources, natural resources bini padu delo. Bini kuasa lo men kualo kerang dun. Non rong asor angjo lo. Like kuaski pura amendment si towar pabe pin lo environment $1,000 lada lasi la bangke tu lana no ni bangke piki la bangke kalbiang no maratu pi pontekte lasi ni tu yang la bangke upus na ko apen la jongsi decision ended kalbiang council tu jongsi decision ended prote lake one of the black chapter for ki mo long lake isi ke no da kete tana ke no nai isi for ki mo manpo lake black chapter lake isi ma poson da kolong kito oi dai bisi pola bake ini blame ra ko kumono mila to bake malo la har long dei pipote amuk BJP government usi council kachari tu sela long le pidando ini kalbeng long pajut kok lo itu landam no na Karbiang long ke pawir, karbiang long pajut pute koson. Karbiang long ke jor pute koson, Jordan lu itu bupu hai. Lai karbiang long Jordan kalimat. Along li velang Jordan lu. Ke jor lo lain lu. Sinda ke li munti kerang lang kali. La se seriously kado ita tu munti na pen. Kado ita se ang tong si pen. Itu pos nai. Ini teglong long. Menang ang bangsong lu pos lo. Tapi na ang bangsong tu mangke laso budak ladak dela. Lase ne lepin lo PSL situ. Opos atau na pang la tum bangceng bong. Lase non ke oposi doa na song tu mangke. Claim jam de dasi. Isi beda komunis support. Isi beda ASEAN Thomas itu claim nahi. Isi beda platform se itu ada claim nahi. Lapen ada orang tu apa ni chong tu ini ngaco. Ini ya bangla tum kam kelo. Pena bangla tuman chong tu po. Lanan nak tu ali long ni women pena tuman chong tu dam po. Pena bangla chok. Itu ek compensation long de chok losa. Mu pena baning jai. Sedap ini itu. Kar biara tu. Tax resa tu conscious section long sila solam mangke itu ni ti bhai nak. Ni ti te bote munan bi future itu mande jadu. Future generation ke tu ke dak sin jut kok. Lapen borjam lo konsensi ke long ne belum ki. Momane long ne de chutiki jo chupejo nahi. Nitum bagan claim nitum hason da economic activities. Nitum claim ji bola so long ne belum. Lasi so long ne ke ka preserve no. Preserve nahi. Non da do mena ang len le satundo. Long le pela ka ve tundo. Bini council benang se latum encourage council benang se ada rehabilitation kuri modern village muka sei pulo pulonde ada non mata faru amni tum doji la pera incentive ino economic incentive ino ada kere dia par long le
Jadi baru isi pinor, baciri vocab cap pinor, ada privilege kuri punote, ada mune tu isi economic self-reliance economy, ada cepat hiru. So alternative is a plan selamur, mega power plan ni bina ini. Council ban is alternative selamur, economic zone asal, economic activities asal, ada rada tu ko sonsi, asal orang ni cerai pen ali padu pumala sopan, training kuri ne. Lai posa rata mandi invest nang itu. Isila akan claim desi pini ke George le robo. Ba posa na nang tipo pate tum sok ke George farse. Pini som se claim. Lase la son long le kete pike hako benda me कैसे बंदा चढ़ोंडे मिली कैसे दूसरे बंदा चढ़ोंडे पहला सोपरांग दे चढ़ोंडे नो नदा कसम राइफल ट्रेनिंग सेंटर के बाद होता वो जितनी में और लो चढ़ोंडे के ला बिना नेकू तार जो देखते बन काउंसिल की बिकॉक लो अब नॉन बिकॉक बना सम राइफल ट्रेनिंग सेंटर पे तू कौन ना लेके लोगों बांगवानो सकूरी के लो कौन इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ने तो सोलह मंग बिन मथा हमें करने la se council atum la so play mabalke la so rada ke so sar balke monon pela tum dengna coffee la so arpu ende nahi any eventualities any consequences la dak pena eno dak pulote la council is responsible la council bhase rata ratu ko diamond pula balke ena so pur kimo la so ke chokche pur kimo wrong decision pur kimo ke council atum le chede me ase manu malalam kani Oma polisian ma dak ki bhulji te chokche ma la banke blame me ti fur ki moke history will blame the person who have done wrong, who have commit mistake, commit blunder. He'll have to take all responsibility. Last la bangse la ke deng na la bang ase ini press media pe nabe raat tum pama mata tina gala ini congress noy ini ASDC noy ini PSLC noy dak political alam tewa me bin me tu gadowe ajab ठीक नहीं laso wrong doing laso misdeed laso wrong police ya budak ke itu gadowe celang pet pensi itu ajab ठीक नहीं बसे ini pen choni report